Beleno khakam janai kok ti prasa kami amjairogo Hamkwraini samung khlaina thangke a samung joto rang Swbaiwi shuk rang sbai samung khlaijaka abhaino korbuk sub division kotorma hospital a shakham nokni samungrokno sanani thangke beleno wana mesingja hekeba lasime singja kok 2018 ni simi o samung khlaijakmani yagulo samung complete ongoi nokha talbrui se ongsi drop kho asuk bai se building ni wall fatijak hitai nok fatijak soi kubui bai samung khlaijake ongmani tabuk srai lukurokni mokolok khlaijak tabuk o amjaini lukurokni koksil chamung nokha talbrui bai bahaike ketal building tangmani dati no Derai thangaiman building kotor obahai shakham nogrokse dati Derai thangaiman ongke hinang tamo ongnai sana thangke o samung PWD bedek naikoli khlai tongmani o samung yafarjangnai agent ongkha Ajit Bhattacharya tei contractor ongkha Notun Bazarni Topon Chakraborty o samungni budget ongkha 9 crore hai rangmarini khlaijakmani phiaba asuk gobang rang bai khlaijak phano derana se dokuk siwo tai amjani lukurok mokol gothok jaglia ongoi kokthumnarni bwskango sawi khonarka bathroom ni joto koi kelai koi ja oro jaga no koi kelai koi wall sakamo amodi pipe ni koi joto mumbaja ini yang amor kono poriskar thake ya poriskar thake ini kalang kan kono drain no de pipe kelai sonbai ka drain no pipe sok jamang khai pipe orte khai kalang ka kono pipe khoja ya ini kelang sampai ke orang ni kontraktor. Nah dia mau bagian link tongha, bagian link dia perlu kamu, lupa perlu siapa saya, siapa yang ini kelang sampai saya mau berdoa ni coklat bagai kalau bisnis kelai macam, mau sedikit minyak, khai kelang mani, nanti doktor lu, mau जों दिनै करबुक साकाम हायबो करबुक हस्पिटालाव फाइननो फाइमाने गोबां मा सामुं पाया हायकाबो सामुं खायबाय आसक दाति नस्तङै थावन मानि रं नको फेबाबो तामनि बागै मा हायरं मा खालायनो बंगनो सामुंगनो PWD डिपार्टमेंट होते तांजाक मानि सामुं PWD होते तांजाक मानि सामुं कन्ट्राक्टर का Topon Chakraborty Klaimani joto chini korbuk elakani sakham nok wa ke divisional hospital tangmani bono joto ketal hospital tangjamani bono 2 number samung khayei kalangai thangka joto samung paiso ya khayei yakai kalang thangka samung paiso ya khayei no department of Nayan Ingthong bono PWD department of Bahai Khayei Romanai chini drain dogo joto tei gasajak latrine chaya bathroom chaya joto khayei kalang thangkha joto tei leak khayei pipe leak khayei kalang thangkha contractor engai busuk joratei samung dora tong bahai ke ronjak tong nini block boy khayei amo solin khaijanai tongmani joto nokhlawo bonobu khaijagli yakar kalang thangka asubani paikha hinai samung khaiei hanover khai kalang thangka bono department hoite Nayan Ingthong amon sisikang kebo tabugam hai khlai jo samung khlaitani rogo kebo khorang tisana gerija kebo khorang tisana kare jong koyekdin report man mani porewo nailai mani pore joto no saiman kha joto duplicate khai kalang jagmani bono tini nailai mani aro sakham nogni barja tongnai bobai kok salai mani boto boni sagoya boni samungya boto PWD department ne aro PWD department bai salai din saungke busuk jara PWD department bono daiti khayei nai kolei khaironani bagai ingthong anor ogle tabuk tamo o je manei je mungsasek kabang manei nostongei tongmana te bisa slambai ni abuta katal khayei snai rawan ingthong nini dorja janala je tui tap tongmani jotono
बाय ता कयेक मास बिसिंसो बाय नस्टं थांबायखा आइगानो बायजाक हिंसालायो जे क्वार्टार खाइकलां थारमाने क्वार्टारावबो कोनो तै थांजानाय लामा करै लेफ्टिन हाकर सक मानि बत्र कोनो लामा करै खाइकलां थाङै जत दुब्लुगेट थांबायखा अमो जे ओ बिल्डिं है कबो साखामनक स्लामजामोनले बिसि बोसोर काखाना अमो तो सेंजाक मानि तो 5 বছর কাইতং हना 2018 सेंजाक मानि 2018 सेंजाक मानि न 2018 अरो तंगो बरक उद्बोधन खाइमानि प्राय 4-5 मास खाना सामुं कमप्लीट इंगै 4-5 मास जे ओ साखामनक हाफ काहेगे चलि दङ हायदा साखामनक हाबबाय गाताबो सेटेल थांखा सेटेल मानि सकांनो जतनो जों नायखा नायमानि फरेनो जत पाइपलिक गंजाक दै कसारजाक कोनो तैनि बागै सुबिदार करै लेफ्टिनि बागै सुबिदार करै खाइ कलां थांमानि मनि बागै डिपार्टमेंट जे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट थांनाय रंना दायति खाइ नायै तदन्त खाइ नायफायै दायति बना सनाम रवनानि उथुं जों नुगो बिल्डिं वाल अ फाटि जाग नुगो आबो हंखाला बो बाहाय सामुं खलाय अमा हायासक दाते फाटि मानि खलाय बिल्डिं वाल फाटि कारण तो कोनो तैसा रजा गया मिनि हा द्रुमुस रजागलिया इंगेन हा कलक थांगा ता वातै सीजन फाइ दंगा तैबो कलकनाय भबिष्यत तमां थानाय कोनो बनो रिक्सि नि बेपारं दंखा बो कलक फाथां पैमानो बहायिं दंगा ता नेनि सिनेमो आइपिएफटी डिविजननि वाइस प्रेसिडेंट